ke leboga Modimo ka nona. Ndibulela uThixo ngani. Kereke ya Modimo ha re amen. Kawa uThixo mighty amen. Kereke ya Modimo ha re hallelujah. Kawa mighty hallelujah. Kereke ya Modimo ha re thank you Jesus. Kawa mighty thank you Jesus. God is good. All the time. Tumele ke le bebele palong tsa mantswe tse badilweng. Ndivumele nilimeme kwisifundo selizwi esifundiweyo. Palo ya pele ya lentswe la Modimo Isifundo esiqalayo selizwi likaThixo. e badilwe testamente ya khale Ifundwe kule testament yamandulo. buka ya mo profeta Isaiah Ncwadi kaMprofeti uYesaya. khaolo ya mashome a mane a nang le metso e robong Sahloko samashumi amane nesithoba. re balletswe temana ya leshome le nang le metso e mene Sifundelwe ivesi yeshumi nane. ho imisa ho ya leshome le nang le metso e robong Ukuma kuvesi yeshumi nesithoba. mantswe ao ke kopang re a tadime Amazwi liqala ngokuthi siyakhangele. ke ya temana ya leshome le nang le metso e mehlano Eshumi nesihlanu. hleka mosadi a ka lebala lesea leo a le anyisitseng na Mfazi uyakhohlwa ilusana leo alibeleke na a ka lesa ho hauela ngwana kwa mala a hae na akayekela ukunakekela lusana nesusu lakhe na. empa le hoja a ka mo leba Ngoko noko akazomkhohlwa. nna nkekebe ka baka ho leba Na andisoze ngikhohlwe. Modimo o e hlonolofatse uThixo makayithamsanqelise pelong tsa bomme le bontate entliziyweni zakubana ngotata. ka Kriste Jesu morena wa rona uKristu Yesu Nkosi yethu. kereke ya Modimo ha re amen. Kawa mighty amen. Diketso tsa bapostola Isiyenzakalo sikabapostile. khaolo ya leshome le nang le metso e mmedi Isahluko seshumi nesibini. ya re balletseng o badile temana tse robedi tse etsalang kgaolo ena Ufunde ivesi esiceliweyo. mantswe ao ke kopang re a tadime Amazwi liqala ngokuba siyakhangele. temaneng ena ya bohlano Iule vesi yesihlanu. Petrose a nna lebelwa jwalo tirong uPetrosi walindelwa njalo etolongweni. empa kereke yona e ne sa phetse mo rapella Modimo Kodwa ikawe bengayekeli ukumthandazela. Modimo o e hlonolofatse uThixo makayithamsanqelise dipelong tsa bomme le bontate entliziyweni zakubana ka ngotata. Kriste Jesu morena wa rona uKristu Yesu Nkosi yethu. kereke ya Modimo ha re amen. Kawa makaThixo mighty amen. Evankheli ya mohalaledi Matthew Ivangeli kaMateyu khaolo leshome le nang le metso e supileng ishume nesixhenxe. re balletswe temana tse robedi tsa kgaolo ye Sifundele ivesi yesibhozo. temana ke ya borobedi Ivesi ke yesibhozo. ha ba emisa mahlo ha ba ka ba hlola ba bona motho ha e se Jesu a nnotsi Modimo e hlonolofatse Thixo makayithamsanqelise. Kriste Jesu morena wa rona Kristu Yesu Nkosi yethu. kereke ya Modimo ha re amen. Kawa mighty amen. mantswe Amazwi ao ke kopang re rapelle tlasa ona andicela ukuthi sithandazele kuwo. ke Jesu uYesu. a ke keng a re lebala Akusoze asilibale. ke Jesu uYesu a ke keng a re lebala angasoze asilibale. a re rapelle Masithandaze.
moya wa nnete wa tjheseho kena dipelong tse batang a ntudise ka lerato mantswe a molomo wa ka menahano ya pelo ya ka a di amohelwe mahlong a hao Kriste Jesu morena wa rona. Amen. Ke Jesu uYesu a kekeng a re leba okangeke asilibale mabaka a mangata isizathu sininzi kakhulu a ka etsang hore motho ka mong a se ke a leba ukuthi umuntu ngoyedwa anganibali letsatsi e ka ba la tjhaba ililanga likavela le hlalosa mabaka a lichaza lesizathu dumelle le kolle a mmalwa fela ndivumele ke lithabathe ezithile lebaka la pele le etsa hore motho esiyenza kokuba umuntu a se ke a leba angakhohlwi motho ya bileng bohlokwa hara bophelo umuntu oye wabaluleka ngaphakathi kwebomi motho ya bileng thuso hara bophelo umuntu oke waba incedo ngaphakathi kwebomi motho ya bileng moeletsi hara bophelo umuntu oke waba umcebisi ngaphakathi kwempilo motho ya bileng moahi hara bophelo umuntu oke waba umakhi ngaphakathi kwempilo le ha a se a sa solalete nokuba angabi khona empa ha leba kodwa akakhohlwi ka mantswe a mang ngamanye amazwi mekgwa ya rona isiqhelo sethu diketso tsa rona isenzo sethu di bapala karolo ya bohlokwa sidlala umdlalo obalulekileyo ka hare ho bophelo ngaphakathi kwempilo hona le bahale ba bangata kukho ke amagorha amaninzi ba ile ba ba le molemo hara bophelo bake babaluleka ngaphakathi kwempilo ba sitwa hore ba ka leba abawoyiswa ngokuba bakakhohliwa ha o ka tadima hara merabe bangakakhangela ngaphakathi kwamabandla hona le bahale kukho ke amagorha ba ile ba hlahela ka mahedi bake bavela ngesimo esiphezulu ka lebaka la mesebetsi ya bona ngenxa yemisebenzi yabo basotho abasuthu ba na le mohara bakho ke igorha o ba ipelang ka yena o abasiphela ngaye dumelana le nna vumelana nam le kolle ba mmalwa fela ngithabathe ke abathile morena moshweshwe ukumkani ushweshwe le tsiela pele uthe okokuqala mmoho le la bobedi uyele wosibili ka mehla yohle ngamaxesha na wonke le matsatsi a kukho kgethegileng amalanga akhethekileyo ao basotho aba basuthu ba beileng ababekileyo bakeng sa bahale endaweni yalamagorha ba tadima hara mazulu kanga kukhangela ngaphakathi kwamazulu na le mohara kukho ke elinye ligorha eo ba mo hlompha oyabamhlonipha le bosiong ba hae ebundepheni bakhe ba sitwa ho mo leba abayezoba bakamkhohlwa morena tjha ukumkalutshana le kajeno le ha o nanamhlanje ka kena hara mazulu zawungena ngaphakathi kwamazulu ba ntse ba bua emana bathetha ka lebitso la mohale eligama leligorha ba ne o bile molemo ngokonke babaluleka ba morade wa bona ngaphakathi kwesizwe sabo hara maindiya ngaphakathi kwamaindiya ba na le mohara kukho ke igorha magandi ubamagandi eo ba mo hlompha lo bamhloniphayo le kajeno le nanamhlanje karolo ya e bapetseng esinomdlalo odlalileyo hara bophelo ba bona ngaphakathi kwempilo yabo ba batleletša abafuni nto ba mo leba abamkhohlwi ba na entse hantle nokuba yenzeka ba dipolotiki ngaphakathi o kwepolitiki na le bahara kukho ke ba amagorha o re sitwa abo singayazi ba leba oba singakhohlwa mele fela kumele njena kolla ba mma ukuthi abathatya re bathile sahane
Pela primeiro Ngivumele que de Jesu ngithi uYesu que é kuye yakhe kebe angasoze areleba asibila mabakakia isizathu esikhona bahali bohle amadoha wonke awukiba buletsi angithethenga awushabane nani la awukhangela ilisti yabo sebenzini yabo emsebenzini yabo abanqatha abaninzi bahopolwa bakhumbula abasebafithe njengomana bagqithile aboye leso sikhathi bane bantse bale njengomana arabophila ngaphakathi kwebona bane basabona njengangabonakali imisebenzi yabo emsebenzi yabo abakhetha emva ofithe kwaba bagqithile bane ba abakho bane basetsi kodwa abantu abasileyo babo inyabukeli abanemzekelo yabo yabo Jesu uyesu kekebe angasoze abaleleba asibila kumele mwanesi kumele mntakwethu onyeba dilweni daya dike wathi esenza sabo abaposto zikabapostile imole kopana sidibanayo le Simon Petro Simon Petros ale tirombo asedolongweni amulawole emva kokuthi Heroda uHeroda asedefethi agijisa alapelana amulawole Heroda abulaye Jakobo belaswakomela ureketo yeyo yekashile bajuda yabausana Petros amukwala Rongo Petros yawukibuangaye yena yabileni mutwale wa Jesu Petros yawukibuangaye yena yabilena muapostola yabili wa Jesu Petros yawukibuangaye elele mulomo wabapostola bote Petros yawukibuangaye yena yawujesu ailena keleke yaka yudimanejeleza wanatulabakeasa nikopana yena ilimanenya apalezi ronkon alibaka aliselezi yayenze yaulikwaro keleke ene itsiba milimo yapetrosi keleke aile yabona mata apetrosi yaswidera moye yakatata moye yalapera mpia ki Jesu uyesu yakekeni angasoze areleba keleke dawa yasitwa yawoyiseka yewolebala liba misebenzi ya Petros keleke kajenule namhlanje kitekaye esingakaze setsibana esiyazi umlatapelo amezayo walezuyaratakana keleke erapelana ebona phuyeletso keleke erapelana arayona ayina moferefile keleke yaba ayihloka phumulo yarapela yabe ya Petros komudimo yapela yakatsatsi ohle keleke yarapela aramayemo andumela yasathuleka ki Jesu uyesu yakekebeni angasoze areleba asibila ke rata karolo yena handa tele sitingatha letsatsi ilanga leo Heroda leRoda ana hopotse abakhumbule go hlahisa ukuvesa Petros uPetros setulong sa ka hlo osihlalo sokubheka ka bosiu bo ngalo msuku balebedi abalingi ba robetse bale mmogo le Petros uPetros ya bakhanya yaba ikhanya ya parela lombathela lonko ya ba lesedi yaba ikhanya le ya parela lombathela lonko dimathi ya ona uThixo waye enyolo injelo ha hlokomela bakakaphela ya tutsing lonko emohlanka wa ha hlokomela ya tutsing lonko ya hlokile gore leba ya ba modimo ha lebale Petros
mopedi ompulo wa Sesotho wesuthu difileng kula makulo tsa Sione makulo asesilo mashome a mararo likulo elipelwe mashome a mararo ifuyo makgolo a mararo mashome a mararo a robile mmino e mmedi stanza sa boraro makgatheng a go wena yanong o metsi ha ke tadima ka bona morwelo ke Jesu ya mpitsang ka le sedibe ka le ke bone sediba sa nnete ka yona nako mohlanka wa Modimo a bina mantswe a le hanate rompo a Jesu a sedile gore a mo lebane bona karolo e bona resipa ha Jesu ka Yesu a nyologela thabeng anyukela ntabeng le barutwana ba gagwe abakhishile ha ba fitlha thabeng abafika ntabeng ba bona phetogo babona impetu ba bona kganya babona ukukhanya go Jesu uYesu ya ba lentswe le yabayilizwi enwa lona ke mora wake ulisana lami ya ratwa wathanda wakho ya ba lentswe yabayilizwi le bua jwang ayithetha ba njalo wa fatshe abaphathi ka difahlelo ka yona nako eo ha ba phahamisa ngabaphakamisa mahlo a bona go ne go sena motho ngokungena umntu ntle le Jesu uYesu ya eme omileyo le bona nabo le wena ngwaneso otakwethu ya ratega othandeka irimaneng uyajikalanya Jesu fela uYesu ya kekebele akasoze aba o leba akho hara bophelo phakathi bo kwempilo bophelang hara ditsietsi tseo hara tsona Jesu fela ya kekebele aba o leba mohlomong ke bua le wena phirimaneng ba bang ba rona le lahlehetswe tseneng le na le tsona tseneng le dirata mpaneng ke utlwisetse lebitso la Jesu le bokalong le tla kgutlisang tseo neng o di bona di tlohile ho wena lebitso le ke buang ka lona ke lebitso le phahameng la mabitso ohle ke mang jaaka ye mang kgahlano le lona mohlomong ke kopane le wena pedimaneng o dutse hara letlho o gotseng dingaka o na le lebitso le kekebeng la bana o lebaka lebitso la Jesu ngwaneso ya natelang mohlomong ke kopana le wena o batlile bohle a ka o thusang ka gola motho ya bapile le wena o na le lebitso la Jesu le kekebeng la bana o lebaka mohlomong metswalle e futhile ho wena buye yedwa ya lefantsha osinikako ke yena fela buye yedwa ya le fodisa osipolisa o lena ha o lia osipolisa le ka belaela a boima a leeto le o le tsamayang irimaneng tsebiso tia o kile o na le mathata a tshabehang empa o na le lebitso le kekebeng sa bana o lebala lebitso la Jesu ke lona fela le ka o fa bophelo hobane ha re kgathala hara leeto
boletse dipolasi di khulele esilaleni jwale ke batla hore ke ngoku ndifuna ukuthi o tsebise taba ndikuyazise hore le haebane ukuthi nokokuba o tla ho Jesu uza kujesu ho na le batho ba bang amile abanye abantu ba sa atameleng abakasoni ba bua fela bathetha nje mesebetsi hana emsebenzini ke batla ho tsebisa hore uyazisa ke fela ha o tla ho yena o tla bona uzawubona pholo isindi ha ke hola la dipolasing khulele esilaleni mo re neng re phela abe siphila o ne ho na le ntate ebona ubawo ya nangana le bana ebona nomsana ba neng ba ba rata ababathanda ba bana ba bana abantu kula bantwana o abanye nana le mong fela ubona yedwa ya nje neng a mo sokodisa obamsokolisa ntate ena a rata kereke oyisobathandika a rata modimo athanda uthixo ka tsela e makatsang ka mehla yohle o na le ka ho bua le bana re a le ye tshebeletso ya ba ngwana ena ha mamela ha nke dikeletso ntate ena a batla dikeletso o metswalle ya hae a sa fumane le ha e ka ba thuso ke o Jesu fela mo a kekebeng a ba re lebala ka letsatsi le leng ha ntate ena a robetse a ba boroko ya ba o bona pono ena e reng ngwana wa gago o bapalla kae motho ena o re ho yena ha eba o tseba mo a bapallang o ne o na le sephadi se neng se etswa ka lerapo la kgomo letlalo la kgomo mme sephadi sena se ne se bitswa sambok e ne sa etsetswa ho etsa batho ba haufinyana e ne le sephadi se se telele se ne se betsa batho ba le moholo ya ba motho ena o etsa sambok o shebe ngwana wa hao mo a bapallang ha o qeta ho mmona a hlahella ka labalaba wa kgela sambok ke na se wela mole o se hule ke tla mo otla ha ona thuba e bohloko jwalo ka ho shapua o le hole ya ba ntate ema o letsatsi le tjhaba o etsa sambok o batlana le ngwana wa hao mo a bapallang a ba mmoho a mmoho ya ba o ema hantle o ema hantle o batla ho mmoho o la hlahellwe ha hlahellwa ya ba o sambok ha se wela ha se hula sa mo tjabola tlhase ona ena o mathela le mbabang ka la utlwa bohloko bona bo makatsang ka tsela ena ke etse jwang ya ba bana bana ba re haebaneng e le sephadi seo shapileng o le hole mona seo batla haufinyana le ntate wa hao ha o le haufinyana le yena se kekebe sa ba sa o fitlhella ya ba ngwana ena ola ye o ntatae sa o fitlha o ntatae ya ba sephadi se se felletswe ke mosebetsi ona se le se etseditswe o tjhaba baholo e nna le wena e Jesu sheba bohole ba hao le Jesu le o fumane pholo ha o atamela haufinyana le yena modimo wa kgotso a le hlomo fa